Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ang asi akogi ano video amaga loina na myang pham da purga luxury akogi mang da uriba gari sini ko Mahindra gi VEERO wai jini ko Mahindra VEERO ko no balak ne gari si do ki matik adam yeng da yam kana pik pe wai di ko am saw ko gari se ado ma si akogi tata gi akogi V intra V 10 V20 V30 da adugi competition da lakwa gari oidoni ko sigi masak adagi magi design ko yeng da dum habet manar toroga sinamu tongan ba looks amagloina na habtare Mahindra gi site gi habtare yeng biro mamangi looks lady ba film adum habet yeng bade gari si amna premium oiba dum male ba aduga sigi kogi reflector masagi dum yausare ko sida aduga headlamps is mine purani कोई एकदम सिंपल हेलोजन दस माइना पीगनी को आदो क्रोम ट्रीटमेंट याम फजन पीने आदो सिगी मागी ग्रिल की माई फिनिशिंग जा कोई ईवी की मोंग हापेट का जो मालगा यामना काय तारे एकदम प्रीमियम ने सेदम ओई बाहाबी तारे को आदो सिगी बम्पर स्माइना उगनी को मागी खेनो से फोक लेम हाफ के सुदम याय को सिदा पी को आने सिदा कोई प्लास्टिक फाइबर ने स्माइना पी को आदो मांग दो वाइपर अनि याउजरे आदो मागी साइड लोम दे यंग वकांदा कोई Sumaina like tayar ki size sumaina ugani ko 195 R15 inch ko 195 aduga 15 inch sumaina lakh dane bo ado gari se sumaina ugani magi cladding ga sumaina size sumaina yawe thonga ko sumaina oirani aduga magi exhaust ki sumaina orani aduga mai sin urea hafam dani ko urea teng aduga magi petrol gina sida petrol sorry diesel gina sida hapani ba aduga magi sigi payload capacity se koi 1500 to 1600 smaina laiba design je aduga magi hook ko sida yaujare ko magi side sida sida hape ba aduga sigi magi tongan ba unique first in the segment haigadra adu haragade koi samna running back camera hapsale ba Smaina ko back camera yausale aduga sensor sama ni ahum sensor jo ahum galoina nam lae ba aduga tayar gi maning da smaina ha khoni ba mong se smaina kitang tekal laga smaina ha khoni ba sina khoi gi kitang lambi noi tab da kula tong lai chapam matam do sina kitang hena noi ba hen ba hab tare ba aduga magi ai dimension ground clearance ai phana loi hapsara ge aduga sigi magi diki magi sigi khoi gi payload ki magi jaga si pak pasang si so screen hapsara gi ba smaina u gani ba ado gari gi price sudum yamna tang bo oiroi adum si gi price range battery ni si yaure magi VEERO ena smaina aba u gani ba ado magi manung da sanga so e petung usara ki ko sini magi smaina u gani ko manung e petang so tau jara ke sini smaina u gani ko maning gi khoi gi co passenger je smaina ani sit ani ko smaina lei gani ko amana sigi na kitang wang khat le ko so na kini kitang kutharap tor yaw gani ko adu ka khala ga hapet jengan jar ke ko adu si ka khat kum da nuai na ba si hand grip ama ju smaina bai ba mama pa le ko adu ga ka khala ge adu ga sigi lei di ba position dine adu sigi sei da kai ge po sei myam ama thamam ko dum yaure aduga state su khoi kai tare khoi glossy finish ka lena na ko period AC bench mai taw gani ko aduga sisu smai tar ga si khoi kai che sang ko tham ge har ga su student mai tham ya le wa feature si yamna practicality oi ba nga ta si khoi touch infotainment ko smaina ama yaura ne bu ko adu AC yaura ni aduga handbrake smai le ni ko aduga sisu khoi keno sisu mai ai se adum khara adi sathogasin noaina na bahab tare ko sigise sathogasin noaina driver side ka ko passenger si ko driver ko ani je move to we ana no freely move to when si je ira lai ni ya ne ko aduga steering mounted control sida ko oira ni ada silver finish sam yaura ni ko ade sida su ko gi me ade su ko gi digital da ko so ana pira ni ko information je aduga sida su mayai gi keno rear view gi mirror dos mane yaura ni ko aduga this mana sunvisor just mana pira ni anima ka aduga hand grab handles mana yawe ba aduga seida khoi gi
control sidi yaureba wiper control aduga sidasu khoi kino yaurega headlight ki control ga sumaina ga aduga sidasu khoi headrest adjustable oireba aduga se charging gi amuk lung pi bu se charging gi se khoi 12 volt ki charging point C type fi ko adagi bluetooth connectivity akhoi loinamak isida yamba loimak yahalle haba tare yamna matam ga chunaraba adumba makhal gi kenoma oireba gari se aduga haiba sigi VEERO si magi price haba tare ko price yanana magi price se khoi ex showroom moina hairae ko ex showroom se khoi 8,84,000 smaila ani ko aduga goes up to 9,54,000 smaina lakhani bu aduga ma se variant se smaina khoi smai khaido adi mai engine option na 1.5 adi 1.6 smaila ini the variant na V2 V4 adi V6 ana smaina mai variant smai khaido rego aduga magi makhagi dimension ground clearance sai details falna hapsara ge ko yang biro aduga magi mileage so dum around 18 to 19 ko smaina dum phange ko magi kenum mileage air ina piwa ko smaina phange aduga fuel tank capacity screen hapsara ge si yamna kechu thodona keno tonge leite basic details se siga si mangare ko aduga magi manungi khoi spring system ko smaina u phangani ko okay video sing asigi di smaina messenger ge ado gari se nauna lakpane adum kaamse nausin yengbingbal laga yengbingbal lega sum showroom da lakpi ga yengbi biagani ai contact number so option jarum ge details hen khane ga jo contact number sida dum pau phone biro aduga dum details khangbi biagani ko aduga magi sigi yam nuai feature amana feature hagadra khoi sigi driver gi damak taib tare ko driver se long journey sap matanda khoi wa ba khorpa ama masuk thaba taw kan da potha gi har ga su sitse I fazna tu da halakan da khoi sida sang na ting thuaga potha ba ya bai khudong chab su dum se lei ko aduga sigi maning de su khoi gi kai tare tools ke gi hap ya ba mafam ma se ga ma se su ye yauri ko hang maning chai ta ko ana ado matam gi amna sunar ba yamna up to date oiba gari makhal ama dum oire ko si gari se dum consider tawi ba dum sinau sing si gari se dum ya gani na khanjai ko